Namaskardom, Nilikar Bibirta Thanbang, Semi-Missionaries Rohangpi. Aprang si Birta Thipi, Arjuikta. Karbi Anglo Autonomous Council Colony along CM Abaha Paisong Kangrai. Difu Dhansiri Kachilenga towar Silvi Culture Asai Kamadung Lang Pontlina Jombrada Tum Kisu. Ningan Paru isi susi arta bangpu arleng kisar Panki Pajira Varsai Longdunde. Non-Arjuita Birtang Tonpen. Council Colony along non-head Jong Kikim Kerang Pontang CM Abaha Paisong Jang Minipai Hini Arni Kang Sampor Pai Po Apor Malompen Men Ing Raiplin Lapen Putot Jang Miketom Arni Sidame Ahir Tanjot Pen Kang Rai to Amohorkat News Channel Perang Kepen Nebdun Long. Laso Paisong Kang Rai non pen Patai Ketom Lopusi Adung Arai Kedo Atumpen Birta Pachinipon. Council Colony along Carbing Autonomous Council CM Sai Kamabaha Kirai Kom Chenja Pan Amlapati Pen Coursing Terang Chikimo Beri An Ita Paisong Boisi Salamlo CM Kabaha Kikim Kapangjang Asonsi Apaisong Abangta Kiboy Kasalam Abolon Kipi Jiapan Engineer Himay Atum Sayamo Chiparideng Ponlo Bonta Salam Dedet Ing Right Dedet Jok Council Colony along Kedo Amekaratum Manghuprong Lopusi ning Jerenti. Jang Minipai Hiniarni Arnikang Sampor Pai Po Pormalom Bangso Paisong ing Railo. Lapena Pitu Jang Minipai Ketom Arni Letota Laso Paisong Kang Rai Kat News Channel Perang Kipen Mohor Nepdon Long Bangso Arpong Kang Rai Hot Ongdong Aradatum Ketek Dun Long Pen Saikam Saipu Engineer Tumapan Kam Lapen Ketek Thea Putak Ning Kebi Kedo Alam Ningje. RV Kejang Kachimit me Pina Jog Difu Dhansiri Kachilenga towar Difu Silvi Culture Asai Kamadung towar Langpon Plin Pen Radatum Kisung. Kedam Tangarni Pen Hiti Ruiso se RV Kaveching Chimit me Pin Penajok Pinang An Adimalong Langkit Helang Kang Lum Lapen Long Lekang Raya Berta Longpon. Lasona Taxi Difu Dhansiri Kachilenga towar Silvi Culture Saikam Adu. Rong Bitia Long Sitame Langkit Heajok towar Langkipon Plinlo. Laso ajok radatum kachelenga pan sungnanglo. Lapenja semetke kesu kyun ik kachipona pan thidunga katora alamta birta longpon. ये सियात जमी माने पानी पीने का फ्लड आइस माने रास्ता तो बनी गयो रात दिन हमार डिफुसा सारी एम होय रात दिन इतु रास्ता ते फिसकारे होले भी सुकुतु नखले खाली काला चश्मा लगाई तुनी रास्ता जाबो आइबो एक इमान दिन इतु सेंक्शन करले रास्ता मैप लोले होले उना बनाय কোন ইএম डिफुसा एम सर खुदा ये पले राती पोआ जाए अंधिया है जोआ हातु दिल्ली आसे किंतु इतु रास्ता तु न बनाय Carbing Autonomous Council EM Prodip Dipusa Kaiki Amatsi Bangso Towar Kachelenglo Lapen Towar Hinolaplo Pusitame Alang ni Chinilo Seta Bangso Towar Selam Nang Jipu Alama Sapta Mathat Hipu Amat Langding Takiun Pusi Chirok Towar Radatum Pen Ning Jepon Rinti. West Karbi Anglong Hawar Dikreng Amekar Sarthirong Hang Amahang Kitek Adim Amreng Ketok Mate Kopili Amreng Kachitok along si Amahang Ketek Lapen non an arta Ningan Paro isi suselo sita Arleng ke Sarapan Kepajira Varsai Long Dunde Lang Pusi Birta Long Bangso Sabura Arta Ningan Paro isi susi Sipu Amen Sarthirong Hang Amahang Ketek Arongke Amreng Ketok Mate Kopili Amreng Kachitok Adim along Non Ketobom ke Dikreng West Karbi Anglong Ausumar Pinso Aruso Pen Bangkep Arso bang hini na pen pinso bang narkep alang ni choklem chodam mate ametang chinglu chingthi un pemelang rong berong thak la pen rong isi ajo alang li hem la pen adon arab ajo kachumri thek pamelang setame non anta arleng kesar tumapan kapajira warsai longdon de Sarapothar constituency angkang paklang swalong langkang lum ke phopen kisung arara tumapan sang pekar om lapen chitim alan keronpon. Handloom and Textile Development Board Chairperson Kadom Terang Pia Reading Pen Alangli Long Kacharap Kachetodun Minika Hansepi Carbing Long District Women Commission Chairperson Minika Hansepi Kasang BP ex VDC Chairman Silarson Rongpi
binati mungpi Bogajan Block Mohila Mai Phi binati mungpi Jiten ingti la pen longki timung pen chenglok ke the gedinga tum chetong dun kisung ke phora da tumta aninga rong pen kerap ka pajur pon thega pot kadom terang pia phan churu pajur dun Keroni along inglong arlok la pen Don Chan along kiri damahan ka jor cholang karbi pimar atum kaningri asyang tong karbi songjapotum arjulong jima Karbi pimaratum Keroni along arni wang inglong arlok ajo kiri dampen hanang ka Jordan alamo ningdup meme inglong arlok ajo lapen chitim ingphat ka chepa check pen han kiri dam kiduk anda kalilang hanang ka Jordan adim ke meme penta son surya kisung phonang lang arni ke sola pen arve ke jang hot atibin ke doa thai ka ve pen ajok halapu hanle nangni lo pulotang te asumar loka pacharli longji ke aphi vegalamlo long thua long me chopakar long lisi ke ong sita ka prek ke mi senavar sai ka ve pen ajoini la so sai pen cheka kun idetlo athe asumar ka chepathe nangkokji lapuson si irui ingthem lim arve ke jangang bongta lapuson si han chujor pon rentilo lapusona kisung ke akimi kalilo aningkan kangthem ta lapulo Keronia longki towarpi hong thom ka chetok adim la silada kopili amreng constituency songjapo tum chito adimlo la si karbi pimaratum han kachu jor ki sumke theglong rentilo la si non puta kemisena kamatha pen kerabjia songjapo avelang la si alang le tuma phan songjapo tum masapso kerap pipon puasonte pinanga ki sungpen ki jok iji Sarupathar constituency angkang Sarihazan Langteng arong along kedam tang jangmi ni phai hini arni rong thom so se along langkang lumadim kirapajir dampusi birta longpon jangmi ni phai hini arni Sarupathar constituency angkang Sarihazan Langteng arong along rong thom so se rong langkang lumadim along kisung pen kapejok ponjaphan Karbing Long Term Council EM Jivan Chandro Bathak Lapen Handloom and Textile Development Board Chairperson Kadom Tirang P alang ni tumpen kerapa jerdam lapen langkit hepen lang nangkang bagadim rangkapon lo lapen amparta kam ke klem dam pangcheng pon bomlo ongdong arada ke sungpen kapejok pon jiaphan Pinia birta bangke lapuan sekang tonik lo langi bom thakat news channel tumi thakbe kurang thu